Hicha thil ki mu lin ta le lamdang ta symbol ho le van leng kinga analam pi tabang Peru nel de gamuna ho hi mathematics le geometry lama het na nei mi ti lowin simdo theile akilom poi ne hi chilaya thillim ho hi alit wal jeovin van chung lama konin bo akimusu theun kumsang ni masanga ancient civilization pharlaya anaki sima hita na hi hinla kumsang ni masang itile alungdong zong yu mai thei diu ta sana hin aji chu hi chi pharlaya chun mihim ten van leng sim dan le alen sa ji cha jong an henai po ne hi ahile hi chi landing strip hole symbol ho hi ipja ahilo le koya dinga anaki sima chule hi chi thil ho ana sim do naska mi te ho chu hoilange jeng o hitadem ti ho hi do na lin ta hum doi ne hi ahin chi landing strip hole symbol ho hi mihim te adinga ki sima hi point alien ho adinga anaki sima hi kitile ita san lo mai theo hi hinla hi chi thu hi ata zonga hin approve na ding zong aumin hi chi proof ki muna thu chin ho chu ipi pi ham ti hi abana en be diwa hi ahile ni sa zong hong hlum ta en hui dap jin zen nung ho chun nel di ho chu ahin munin chuin van lai zola leng le hui kung tol edward kitipa chun a hui kunga kona chun thil kidang ta khat koiman zong achut lut kha be se lona hi chi nel gamla chun anamu do en hi chi athil mu chu ground langa atim ho chu radio mangcha en aki ho pin aga het sa pain ahin la koima chan hi chi jang pena kisim ailo le sarkar se ma gan chalim ti ho chele adang dang thillim len ta ho chu a he thei hi helo na hi aman zong athilmu ho chu phatia vedlitia hi huikung aha hei chana chon athilmu ho chu alam dang deu deu ne hi hichi thillim ho chu ale theiwal je uchun abon chan tulanga kunin akimu thei poin mun asang a hilole van lama kuna evet ting lebo ipiham ti aki hechin thei be me hi captain edward en zongang ta in abes uchu contact abolen hilaya hin thil za chombe khat kamu in mihim sip thu hile akilom poi anati ne hi ichilai muna mihim te en chihot bang mel chi na nel digam koima umlo na muna kisim amu do ucho apat na anahita poi ne hi 1927 kumin Peruvian military pilot hon ama sa pending in hichi lamdang ta line ho hi anamu doon media le government zong anahet sa on hi zong le koiman gel thupi in analapo win hi a hi wangin hichi symbol kidang ta ho hi kizomin ahin mudo panon 1930s layachun German mathematician le archaeologist Maria Ricci chun hichi line kisim ho ahin thil kidang le za chombe leisit mitia kona hello thil khat anamu do in hi hichi thil ho he thim le thu ki selgu ho he do na dingin aman jong 1930 mama achun holgilna nasata ananin chi thillim ho saudan le akisit dan chu mo lim mai a hi lo dan jong anamu do kini ne hi hichi thillim hi abang chu wacha ailo le mom le zonglen ta lim ho a hi aum namun sungse chu alit dan chu copy khat alo dim zo ding hi a design khat chu arrow mark ailo le spiral le triangle ho bang khun akisimin abang chu straight line na akisip ji chun kilometera simin asaw zawin hui kung akinga le len do puna a thaina lampi to akilowin hi hichi lin ta le lamdang ta kisim thillim ho hi mihim ho adinga wang kisim a hi poiti hi athu chin abanin ga ve kinute hilaya do na lin pen khat cha hile ipiti hichi thil ho hi hoita kite to a kisim a hi dep ti hi aji chu hichi thillim ho hi tola kona musu ding hi ha sata a hin do na kit khat cha hile ipibola hichi line ho hi kum asang zo nunga zong manglo a hidem ole tulai mi him ten a het pha lo advanced civilization ho len na kinga alena a hidem a hilo le alien son amanno unseen flying object UFO kiti ho kinga ana hingap ding ham ti zong e hi a hile hichi do na ho don but na dinga chun chulai muna ana cheng Nazca civilization te chu het chet masat angai kinin hi van lai zola ni sawa hung ki khol ho chun ichi Nazca nial gam lai ho chu a hin lu chan so in hilai mun hi kum asang masanga lo thingle khang to ta Nazca civilization le Nazca mi te ana chen naw mun chu hi hichi mi te he kum sang ni masanga chun lai mun a hin ana chengon a hin a civilization chu hetman lowin tha khanin ana bein ana chulta in hinla do na cha hi le ipiti a hi lo le ipji a ham ti hi Nazca mi te chu civilization hoile lo thing mama hong ki pat na khat ana hi win advanced irrigation system ho zong ana simun van tham zol lam le a si ho he na thading geometric structure ti ho zong ana sim don
hichi ho chu chi phat laya dinga datmo le kidang ta khat anahia hi hinla machine jong anei puvin tulaya man cha hole technology ho jong nai lo hi chuti hi le ipiti monga hitabang thil lin ta le design hoi sel hi anasep thewa hi dem a hi lo le achi na le a he na ho chu api a hi khat to dem hichi design kisim ho hi achung langa kona aveli a hi jing khadem ti ho hi lunggelin ahong kilangin hi holgil na nei mi hon hichi design ho hi astronomical map ho to ahin te ka uchun ti zat ta thil khat mu thein ahong doi na hi azawa iseu gan chalim lin ta la chun hummingbird kiti wa chalim chu scientist ho in nai cha avet wa ko na chun Cygnus cluster kiti si bombil iti diu ham hichi ho chu to anakitu kinin chule alim dang khat zong ta bang pen chu Ursa Major constellation kiti ta chun anakitu kinin hi chilain kisim hol abang bang chun kum khat sunga ni kho khat ni le ni sale tha ke heina lang anako muzin ti chu amo thil kisim mai hilowin si ho lampi ti deudan a hilole van thamzol lam het na mep khat in apangin hi ahile ipiti deudana ahilole koite mep hiding ham ti hi lungdan ta khat ai kinin hi 1976 komin archaeologist hon Nazca Nelgamuna songko them khat anamu don hichi songko sunga milim kiji amu ho chun thilki selgu tha khat ahin do kidwin hi hichi songko sunga chun thillim kidang ta ho chu songko abang ho achun kiji in hichi ho la achun thil sim alu len ta le amit len ta zong awmin abang chu wanlama kuna hungkum tha thilki sim to akilowin chile abang chu mihim to akilowin inla alu langu chu mihima to akitu kit pune hi hichi hin Nazca mi te chu leisi chung hilowa planet danga kuna hung thil sim ho to kitho khoma he na neu hin te ti hi ta sam khara hi ahile hichi Nazca civilization khan to na aume ti approve le alien ho to akizop na ho thu ho se chu ti zanum thila hi point leisi chunga kuna hichi Nazca mi te hut khana anaman jing jong chu thil ki dang ta khara hi isei sama bangwa chu Nazca civilization chu South America gam kaya dinga thaha ta le thunei ta civilization anahin ahile iti mong hi hut khat ta hi anachul jinga anamang tha jing hiding ham ti hi 1990 ko machun scientist hon Nazca area mun la chu excavation bolin analayon athil lai nawa kuna anamu da ochu anaki dang mong jing a hi Nazca mite gula chang ho cha analai dovin hinla agu kyu ho la chun thil khat achom be in lugu abang khat chu angai bang lo ta in asaw do in hichimi te lugu ho chu to atam jo ata asaw to aki khenin hi hichi gula chang ho DNA test abol chun gu abang chu mihima a hi puin ahin la mihima hi lo wanga chun alien ho gu a hi tina a hi jing di pun hichi gu mihima hi lo ho chu gancha gu ho jong hi thei hi athilmu do ani channa chun hichi gu ho chu kidang tain ipiham khat advance mongma kisim mancha akimanga akia namaha aomin hi scientist on Nazca civilization chu 400 apana 700 BCE ki ka anabe ahilole anaki susi hidingin aging mo win hi hinla theories abang khat chun natural disaster hoji hidingin asai kinun aji chu 450 BCE la vela chun lingpi hap tain Peru gam Nazca civilization an namun la chu anasu khain chibela machun hechimun la ahin kum somli lang tui ha sat na anatun atui ne na ho chu anakang suin hiji chun Nazca mi te adinga chun ha sat na ahin lut loin a civilization jong chu jehoje achu all hi anabeidanin akisei kin ne hi mi abang khanin ata san kit dan chun hechi thil su hole ha sat na atu ho je chun alien ho to planet chu madinga leisit anada la hitai atikinu nahi 1980s la chun UFO lang holgil na nei mi ho hin hichi straight line Nazca Neldigama ho holchil na aneu chun hichi line ho hi len na a hi lo le ipiham aleng thei thil khat kinga anamun a hi dan anamu dawin chujong le hichi mun la chun thil kidang ta radio signal ho suboi ji khat jong record anabol dawin hi hichi thil amu do ho chu ata ahia hile hichimun la ahi phat khat laya chu alien ho UFO kinga anamun hi te ding tin a hi chule hicha thil kidang kit khat cha hile NASA 10 hichimun le athil ho hi a het sa sa wa heta dem ti hi 2000 kuma NASA 10 satellite akona Nazca munlim anala anawa kon chun energy pattern kidang ta khat record anabol daun
angai lo bang ta electromagnetic energy ho hichi line ho to kinaya chu anamu do bin hi hichi chun hichi mun hin thil ki khol do lo le ki he do lo khat hi akisel gu jing na lai na hi hichi UFO 2 ho hi adi a hi a hile to naska muna cheng hon achi sa kum zakhat lama apu apa tevin naska mun van thamzol lama wa leng le second khat ka leng mang jing thei UFO anamu ji ho chu ta bet mong hiding ti na hi ahin ehoni bola hichi thu ho hi ta san diwa mi ti le hichi ahin ga velew hen hichi line ho le alien ho UFO ki gui zop na hi scientist ho adinga hichi se he khol do suno hi point holgil na nei mi them khat chun golui lai thil ki ji ho analyze abol na wa konin mayan le khabu ho chun advanced species ti chu thil zat khat hichi pha la adinga kilom lo hil asunga tawa le na aman theiman cha ho van lama ko na ahu wa akinung le ki tan ho akisun amu ne hi Jeho chung chuan achun Indian lekhabu Ramayan le Mahabharata achun Vimanas kiti thil aleng le thei UFO ho tabang akimukinin azona in Egypt gama pyramid ho akhun ban chung lama thil kidang ta leng le ho lim kiji ho zong om kinin hi jeho hi lunggela ki sei mai ai jing dem ole scientist ho hin akhol do zo lo a hi lo le a he nawin amat pha lo thil a hi jing ngap dem ti zong hi lunggele na hong kilangin hi ichi naska nelgama ki cell line ho hi phat khat lai chun khangtau ta le machal ma jing civilization namun anahin tu ni chanin zong su lo le ki khial na bein jing na line hi hinla hilaya do na lin pen cha hi le chi line ho hi iti anasimu hiding hamti hi historian tamta le naska mi te chun song nel di chung la a ho chu anuya lei ho nisa in ahin kho kha theina dingin ala do cha ko na chu hichi line ho hi hong do hi atiwin hi aji chu hichi abol chun song nisa in a kho ho chun lei anoi langa ho ki ka chun ki ba lo na ahin su do sa in chile agam weather le climate ho got ji chun hichi thilim lin ta a ki sim ho hi kumsang ni lam hi to kha lo hi le khoi kha lo hi lin an omin hi hichi line ho akona do na dang hung po do kit khat cha hi le ipiti mong naska mi te chun hichi thilim hoi ta ho le itu chena ki sim ho chu achung langa kona velo hila anasip theu ham ti hi a hikinin hi isei ma bangun line abang khat chu kilometer simin asaw zawin thillim ki sim ho chu abang chu ball pe na football field ho to ali dana ki bang zawin ga he theiding in ui chalim ta banga ki sim pen jong chu fit zakhat le som gup le li in asawin fit zali le som nga le ko in alien zawin hi ichi hol a alien pen chu hi le wa chalim za chum be a ki sim pen chu a hi in ichilim chu fit zakole somgi leli in sawin friends gama Eiffel Tower sandan ho chan tohun ki bangding ti na hi researcher abang khanin naska mi te chun hot air balloon ho hi athil sim ho betna dinga anaman cha hiding in aging mo vin a hinla chuchi pha laya hitabang thil su sim do theina ding technology ho lam anaki hedo khapun hi chu sang chun ama hon mathematical scaling technique ho aman cha hiding in ata san ama sapena a model neu cha hi asipuwa chuzo tingle linta ake le jiu hiding hi inla hi chi thillim linta ho sipdo na dinga chu mathematical le geometrical knowledge ho ananei te diu angai kinin hi hicha alien ho hil chen chu achomin ga koi do ta di utin thil ho hi hoi ta in logically in ga ve ta di lewan naska civilization sanga an masa Parakas civilization chu hichi thil su ho hong ki pat do na a hi lo le ahong ki gui zop na aneu hiding ham ti jong hi gin mo min hi Parakas civilization chu hichi nel digam la hin 800 BCE before common era ki ti hichilai apan achun 200 BCE la achun an cheng oven chile hichi thil sim ho hi niau cha a hin sim wa tu ni chana jong hi ki mujin theina lai hi researcher hon Parakas civilization temple hole painting hoi mongbonga ki sim ho akhulna wachun hichi athil semu design ho chu melchi na het ha asata ki sim mai a hi lodan anamu don hichi hin naska mi te chun amho masanga kon thil ki boldan sa ho khat a hin zui pe hiding in gin cha na min hi hinla apoi mo pen khat chu khulna anei na wa kon chun naska line ho chu akisit dan hoi ta a hi keu se a hi point ho thulam to ki sai ho jong zaw a hi dan amu don hi historian le researcher tamta in thilsim hola achom be khar kha chu pathin ho na le akilhai naw hiding in ata san hi thilsim la a hummingbird zong le condor kiti wa chazat ho hi athinga aneu a hi in
Nazca munchu nial digam tui ha namun ahi je chun tui to kiloi gancha ho hi poimo asa de sen hi ngapi ho ko tui la akon ahin zong ho ko gammangu hazu namun la a nom kinun chele kondor kiti hichiwa cha ho zong hi mul gu hazu namun hola tak kinaina anei kinun chele mom ho zong hi tui nala ho akimunum jiwin hi archaeologist hon mun tampi hi che line ho to kinai la in thia ki sim thil koina hole muchi le si sel ho anamu do ovin hi che ho chun ki chi tain hi che line ho hi apathin ho ko ma tui le low ball theina dinga tawna aman ji naw a hi ti a ko muin hi hi chi hil chin na hi ahung ha che che en aji chu 1980 kuma chun amun la ho analai perwa chun archaeologist hon leinuya khopi lenta ekar zathum le som se gi alin gauchi ki ti chu anamu do ovin hi holgil na nei mi ho saidanin hi chi gauchi khopi chu Nazca civilization te khopi poimol a khat a hin temple jong tam ta om ni hi excavation a bol lai chun BLC asanga sim hi chi gol lui khopi hol a chun analai don ki thlai namuna anamanu a hi dan avet sai ni hi echelaya ki chat le ki dang ta khat chu a hi le echelai mi te chun mi him jong ki thlai na in anamangun mi him lugu tam ta jong amun munin akimu thein Nazca mi te chun apathin ho su lung thlai na dinga mi him jong aman jiu a hi dan avet sai ni hi 2011 a magnetometry survey abona wachun lungsu to theory khat ahung ping do kinin hichin Nazca a line ki simo hi veti mai le tawna di mun se a hi point achung hola a chu apathin kom wa kipido dia awalut namunu hidingin ata san ni hi aji chu hichimun a khul do naw ho akon mu do thei kha cha hi le Nazca line symbol ho chu line khat se ki ngalawa ki sim alut le apot na di khat bo hi a hi ichi line ho hi holabi lam to ki saya tawna man na le nisya mun thinga holjin ho lampi dinga ki sim jong hi mai the hi scientist ho chun tu chana hin Nazca line hi method tha manga akul jing lai a hin tu masanga aerial photogrammetry survey abona wachun hichi geolith kiti thilim kisim ho 50,000 lam atha anamu do ve kin hi 3D model ho mangcha in researcher ho in Nazca line ho a thil a hina di dol ta ki sel gu ho chu an he do kin ki hola chun apathin ko ba ki thlaina abol na mun ho song azaw ni hi ilai muna lei ho a kho do na wa chun kolbu bemu le kep iti di ham si sel equator lama kona ong ki po ho jong anamu do ovin hechi Nazca line ho hin pathin ho lam to ki saya kin ki man na le tui a hi lo le low ball na lama pathin a ho naw a hi ti evet sai ni hi hinla do na khat aum na lain hi chi thil sim ho him masang lai mi chi na le a ball theinaw ho ji ham a hi lo le Nazca line ho sung lama hi a ki sel gu mi him te he do thei hi lo thil a hi jing khadem ti hi leisi na hi chang se wa mong hi na divem ti hi chi do na hi Nazca line lam se to ki saya hung po da hi poina hinla mi himte ikhang thu simwa kona ana khat cho hi echin Nazca line ho hin khat laya mi himte en achi naw le abol the naw ho podo in thil an simun tuni changia jong asim danu a hilo le ipidinga ki sim ham ti ho a he do ha sama ma jing na lai ni hi alangkhan a hi line ho hi gului lai mi himte khan tong le athil sit thim na ho mangcha atu lai advanced technology ho zawlawa an simu a hi athilim ho hi alit walzin wanchung lama pat in vet ting lebo ipiham ti akimu chin thei beb jin hi alangkhan in hi chi ho hi thil ki sel gu kidang ta mi himte lungdon sa ma ma jing khat chu a hi in leise da hi chang se wa i hi ham a hi lo le ei vel hi jingo mi him dang jong a hi dam ti lunggelin akilang jing hi ai pi chu hi ta jong le hi chi hin thil khat wang ki chi ta na mu sa in he chi Nazca mi te chi na chu chi pha lai dinga chu anana sama ma hi in hinla hichi ho hi religious ritual ho mai di a hi le thillen ta ate tu chena sim ho hi ipi in a hil che di tam ti hi golui lai mi te khan ton ho chu igel sang wa advance zo hintem a hi lo le akitho pi khat to a hi jing khadem ti hi e ho gel dan comment section a hin sei thi hi tu ni ading in hi chan chu hin tin na bonun stay safe and stay blessed.